Hurmatlı zamandашlar, bunu biregi sizler görüp turgan Eşen Ünkür, Joğul Sumayinen Ünkür dep atalgan Ünkür. Alemi bunun eteginde 18. yılımlarda yaşap geçirgen Begeşen attı. Şu Olyazada ilim bilimdü insandan kavırı. Begeşen öz gezeginde ömürü akırlap kalgan çurda meni kaza olgundan keyin sögümdü töböme жүктөp başım boş koyu vergilе kayсы жерге барып çökse oşol жерге meni sögüm jaşırıla деген осият калтырган экен. Мынау көгал болуп турган мазардын бер жагындагы жайга төө келип çökкөн деген маалымат бар. Ушул жерде төө çökkөндөн кийин Begeşendin sögü mına ушул жерге коюлган экен. Oşol Begeşendin sögü koyulgan yer bugün şu Süleyman Toğ'un Güngöy betindeki mazarlı jayga aylanıp hazır şu ilim yolunda жүргөн jana şu Begeşendin uçurunda jasap ketken işlerine sый урмат менен мамиле кылган адамдар келип Kur'an okup ötkөн кеткендер ушул жерди ziyaretkanaga aylандырып жүрүшкөндүгү бүгүнкү биздин замандын чындыгы.